Abusia for ready yare ho sempa bright owusu aye nyina anim se si Confion just say wato na namo ewo ense do abranten de se eba se yenya seresem emanipa aningide oya de pa Kumawood mu ena owo ena afi so Akabeneza production team no oka ho bi ena abranten no abone ho modern power media no so na Ghana ha a enya asem ketwa month ago ena nya nte yesa abranten no eyare now they said baby e odane de ano eye den no empaibo na ne nyina ye bo se de be ya ho ebeto na na no pay de enti ya ye nya ne se abranten na kwejemu ewo ye Confion no che ye Kumase je se asemi eye areho semopa na ye Akabeneza production team ena de krata ababonten a wo mo chere se si ade wo munua be ma no enka atiasefo ho biem wato na namo ewo ense do nyankopon emfa ne kra ensie ye na onim se wo mra wo yare ni mu no eye amanfo bebre be kasa edefa ho ojam controversial ebe kasa defa ho san so ena oboy siki so eba ye ebe chiwe mu ekasa edefa ho ena brantia na nkasa so kra no ono ankasa be grant interview a wo chere say na o yare emu odin pa but na ne ho ye ama wo sha se kra say ochicho ono ankasa ne short skit e wo no an YouTube channel no so ene yo kwacho sisi a e wo so bebre na yare ni mu esan be ye de ha ye de ne kwacho Confion teaching hospital as say you know and pay ya abrante na atwa na namo e won se do yankoti ensema hodo jam controversial na afi so boy siki e kan e de fa abrante na yare no ho ye ko na se me kan for tap send e de amount say we send sika de frame on de abo my Ghana mu tap send e be bo we yankasa wo de abaya ne se we kwa post na se Play Store na ko download tap send e wo hono in process we be say promo code no about the TV e de ahye wo we fi ase da your transaction na ye nte wo she de me be say am bonus e de aka ho because of the TV abo e de ahye hono na onim se bronya yi tap send e de sambra promo e de aba eti wo send sika e ba fie ne ye chewa chede ne ye sama bonuses ahodo e de ka ho eti wo download tap send no abo mbodi an ko download bi no wa you see a promo code at the TV na wo send sika ba fie e ba boa wo ankasa awusia yente do jam controversial any your boy siki e kan e de fa ye nwa be mai e ho ana kwasebu na wum ana ye do ye ho a nene enkura ni nyina ba ko yale hyedem a wo ye wuo Confion wana ni Confion hyedem a wo ye wuo sini aduma na ye no odonim fodo wo mu a Confion nene nko nene ni pa sebia so sebia nya do Confion nene ehwe no nene ko hospital ko hwe no ye yi di Confion so ko hwe no be bia Confion sebia so be bia oda no ano oden enso de nene mu ni checheku mu nyina na ye ewo company ba ku mu enso no checheku go no so ne de 3940 was no e wo so ne de enso no mumusa checheku ane 3940 say umakwa ahwe Confion umakwa no umukwa no sase Confion awu a anka mu kasa kase ya beba ho anso obi a wosika o so obi beti sika apeja Confion se mpacho wo kai group no ho enti me pacho me de ko hospital ana se be so me ma osika na wo de ahwe ho yade no obi afia kra no ana akwade da dem a wo mumsa nene eni fumi ya asase ma me kameboa enipa ye ne wo sere kwa da de lumba na me nchirawo enipa ye ne wo sere kwa enu nti da bade sam enipa mpeso be enipa papa no abrochefo no da bia ya mo kana na mudi me matem no me ye video checheku video ya mudi matem no mo wo abroche se muye mudi sika kura bre obi wo Ghana ha na se dipa no kura frɛw na se wa na wasea ya na mo abrochefo ya na mo mutimu etemo sai sawu mo abroche sabu bre obi sika wo Ghana ha na nipa kura no se wa na wasea aya na madwene ye sai anamu abroche mu frɛ obi wo Ghana telephone so na se wa mfa madwene ya na ye sai mon kan checheku se
woman up on team a patisi chow, na prano, why not yet? Come seminar day, no say Momo side on or Dr. Like in a team number Mostatiano. Mono issue, Yana. Because sometimes we members need to be Mushitasi and 7 who baby sa obia wo na me hu is musa ye nemu e twa obi di C Confion oyare serious abasa si na si wo sa so twa no me ka se si ai ni na hwewiem ni chifwe form da be no me si ai me ka se anope mi da so ye ni afrebe se be bia obade da no enye bompa ni timi beto no wow oyare ya che ya kurukure mu kakra krasa oyare ye nyina no e ho na organize no twabi so cha se but see die kana na wada ho Abusiane said ye eko so sisi anope yare hosem say ye nua be ma si Confion wato na namo e won se do Nyankopon fa ne kra ensie ye na afese na busuafo nyina no memo nyina yakọ Nyankopon nenim de oye e na oye e de ma ne ma midi e de akosi abwaje wa ko mi de show sister wo so wetima ja comment our comment section hono che ma yen e na ma afoforo enye bi enhwe midi e de akosi abwaje wa ko mi de show sister Makram. Your favorite way to send money to Ghana is back. We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.